ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu uJesu kaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo somkhulu inyanga yezulu nesihlabelelo sama-57 sicela umfundisi uDladla waseNtombazela sola lisekela inkosi imbusisa. Inkosi uSipho.
Baada ya kusema siku Kristo amen. Belithuba singelingu lungu kube phakathi nomsebenzi wezemkhuleko omkhuleko izulu. Yokuba bakufile ibheselo ngenanele sinemdidelana inkosi inkosisi. Amen. Baba ngiyazikhulekela nami ngiyababaza. Akaze lokufika bashaza kuleli khaya. Bashaza ngoNkulunkulu esimaziyo esibone namehla sephelele. Nazaretha amahle. Awushemba kasinike uthando luphelele. Amen. Olumamela sibili. Sesibambile. Hayi kodwa yaphunyuka kodwa noma silibamba liphunyuka asilibambe singaliyeki ngoba likunike ithemba. Hayi Nazareth. Hayi sengane ngiyabhetha nayi nami ngiyabhetha. Nami ngiyabhetha ukuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Ngisebenza ngempela yona. Hayi ukukhala yaqeda inyanga yezulu. Yathi baba kushembe kuphela. Yayiqeda inyembezi. Ezayikhala phakathi kwaleli khaya. Kodwa yazikhetha inyanga yezulu. Yazikhetha nakwami uqobo. Hayi Nazareth amahle. Nami ngithi ngiyababaza uNkulunkulu bakhona abamphakathi walokhuzi. Ngalezi insuku engingathandi ngempela ukuhlala kulela khaya. Ngizwe sengibona ngathi ziyadilika nendonga. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Namanje ngikhona nkosana Nazareth amahle. Hey, uNkulunkulu ngathi mayikhuluma Nazareth silalele. Ithele insizwe sihlangane nawo lapha sixova udaka lwenhlabathi. Yathi, hey Stefan. Kunjani namhlanje? Kunjani ubonani ngamehlo akho? Bathi hawu uzekugile ukuthi sezi ngiyaqonga labathi axova nje. Hawu sayena. Yaphinda yathi lensizwa nasezulwini. Sikhuluma ngey'ngane zethu ukuthi asikuthandi ukhona. Yathi thengani ihlabelele. Ngathi ushembe kavula amadlebe silalele senza ngathi. Yathi thengani ihlabelele. Kuthi ngomthandazo njalo ngelinye ilanga usinikeze omunye, ngelinye ilanga usinikeze omunye. Wathi kuyokhosha lokho ebese kwazi ukuthi kwashumayela noma kungabafundisi. Uthi bese yakhona. Nazareth imali sibela kudlala sijika senze yonke lento esilibayo. Sikhohlwe into eshiyoshembe. Abayithengayo lezoyihlabelela amaNazareth amahle banawo lamakhono. Amen. Ithi lensizwa esihlangene ngayo lapha ithi hayi umuntu eluzushembe oyishaya isifuba uthi nawe shembe. Nazareth amahle bangene sesikubonile thina. Simbonile thina osebebengena ngoba unyazi lolona uNkulunkulu.
Ubanazi uNkulunkulu ngamehlo akhe, akakwazi uNkulunkulu ngamehlo akhe. Kodwa siyamazi abaningi bamazi abanye abamboni uNkulunkulu unyazi ukuthi wena ufike ekuseni angilubonanga unyazi kodwa ubuye neyimangaliso kuyanazi. Ngoba uNkulunkulu yabona abambalwa. Isho njalo inkosi yami ithi uma uthi umuntu awumesabi wena usaba uNkulunkulu uthi yena phansi awukwazi ukukholwa. Ithi ngoba uNkulunkulu oqala umuntu. Mana zaSamahle mina ngimbonile amakholwa enyanga yezulu izinsizwa ezimbili umashi lodlule ngawa mina eNazaretha eSamahle kodwa ngathola insizwa ekiyele ngengane kwathiwa asithengele ihlabelelo yangithola yangithatha yangilahla fabulalo wakhona ngithatha khona amathemba ngabuya ngingazi ngizobuya nobani ezweni kude kangaka kodwa uthemba wami ngika ngaze ngafika ekhaya ngathi masengisethekwini ngizofika angiwila ngempela ngishawe impela obhasteni impela benibhakela mana zaSamahle ngathi ngifika ekhaya hayi laliduma ngingezela awushembe ngiyabonga Nkosi yaseKhameni ngiyabonga Nkosi yaseKheni uNkulunkulu waseKhameni ngiyabonga ngoba nami nje ngiyangithanda nginjena mana zaSamahle ngathi ngifike ekhaya ngafika lesizwe lengayinikwa inyanga yezulu liduma kuyona umakoti ehlala lesitofu lapho eduzane efaka ithawula ethoba ikhanda liqhekeza ngaphansi njengelami ngathi uma ngithi ngiyabheka ngalelami ngathi selidlolo ngabuka leli liqhekezeka ingane umuntu iguqela embhedeni sengimila lapha mina sengilinde sokusheze kwenzeka kodwa kube ngitsheleka ngithi hayi inyanga yezulu wangiphakathi wena umphakathi uwuceli wena yilo ngimile mana zaSamahle ngimila lapha ngisho lokho nje ngisho lelo gama elinjalo kodwa ngathi ngibona ngelilanga yasingena insizwa hayi yathi inyanga yezulu othi mina ushebe amen wakhona amakholwa sakhona endlini sathi masikofile endlini saqeda awu yaqhamuka insizwa yaqhamuka iyodwa awushembe bakukholwa labantwana bethu awunabona kwaNkosi yezulu nomhlaba ngoba sinethemba ukuthi beyosala livuthi ilapha emzini yethu yaqhamuka lensizwa yathi ukungibheka yathi hawu kumkhokheli ngizoqala kanjani incane lensizwa yathi mayibheka yathi kuhlengezele inyembezi ibuka buya lapha kuntangabo mana zaSamahle kodwa ngathi ngiyaphuma ngoba ngase ngikhama ngasaqedi ngenza yonke into ngathi ngiphuma ngathi ngibuya ngase ngifika isishu uNkosi yathi simakade dinawe ngane ngesisonto ngiselaphana isishu Nkosi yathi simadane ngihangena kanti sabe inyembezi yami ngathi ngiyangena yasiyavala khona lapho mana zaSamahle yathandaza uthi ushembe wena asilungi mana zaSamahle silungele ukushembe ngoba ngeke uyenze leyo nto uma ngabe ungalungile mana zaSamahle uyasephuma insizwa ngalala kwakusa nje liqhekezeka ikhanda phakathi enganeni esiliyahasha liqhekezeka phakathi omube nyonyoba yafika ukufika ushembe mana zaSamahle wafika ehamba yedwa nje afika nabaningi wafika walithatha ngalala ngaleyo langa yavuka insizwa ikhona la yini amen ngabonga uNkulunkulu mana zaSamahle amen yiloko mlenze ukuthi kulezi insuku ngathi ngiyabheka ngibona baba sihlasele ngomumo ingane zethu ngidima nabone singawazi ukuthaka nani thina sikwazi nokuthaka nani insipho kodwa zona hayi ziyandiza asazi ukwenze njani engibuke ngabuka ngathi Nkosi yaseKhameni uma ngabe sihamba manje sishiya kanjena kuyoba njani ngoba siyabona phela upassport manjena ziyashaya ikhathi zokufa ngase ngithi hayi wengane zami ngicela niphothe mnandi othendazi nje bakufaka itshe lapha ekuseni sibuyele ngizosekuseni intsha yaneli phepheni ngicela ukuyifaka itshe leli tshe salifaka ekuphakameni endlini yesonto kade sibuka phambi kuyoshawa manje eyoshawa enhlungane sihleli singazi ukubenzani omama bahlangana kodwa sakuyise emakhaya othiwa sihambe soshaya amagokobha manje sishaya amagokobha kodwa mbelana naso indlu yesonto sidlula siyibuka mase siza lapha yengicabanga ukuthi kwafika ukuthi ngicabanga ukuthi siboshwe yilokho mana zaSamahle
okusibophele kuleli vangeli noma sikhala noma kunjani ukuthi sibophele manje base ngithe inganeni eke siqoqe nikoke i-blocks mashishana ngoba noma uzangifisa uthiwe kwakunenkopho wayezula hawu mana sathamahle ngitholile bavuma nomama basimpela lethu kade ngifaka lapha baba uyayibona Nkosi yamakhosi amatshe ey'ngane zisempophomeni ezulu biya baba biya Nkosi yamakhosi biya ukhuluma umsebenzi wakho sehlele ngenzansi thina Nkosi yasePhakeme sikhohle amen zonke izono engiyaziyo engayibonayo ingakhulumi ngokungathekisa ngishadile umakoti kwawelwa sekudatshuliwe la ebuhleni sawela nami nganginalo ngidokodo la emva kwami kodwa umamezala wami wanqaba ukuba ngiyolala kulona ledokodo wathi umntanami uzolala la endlini sonke bangcwele lo Nazaretha abakhiwe sekubhidlikile inkosi yesizwe samaqaba endawo sizwa kuthiwa kwakonakele ePhakameni sekudunguzela ilanga lamalanga inkosi yesizwe yahamba yayobona ilanga lamalanga ehlobo masizwa kushiwo yenzwa abantu behleba mayidlula ngamadokodo ukuthi namhlanje manqamuka lo mphefumulo sizoya ePhakameni siye kubaba omncane kwakuthiwa ubaba omncane inyanga yezulu siyomklinya afe kodwa kuthiwa le nkosi yesizwe yagijima qala lemgwaqo yayithunga wathuka intuli ijamu kuyokhipha ubaba omncane lapha ePhakameni ezansi iyomkhipha ukuthi hayibo ngiyakuqwayisa baba hamba baleka ngizwile amadoda ethi azofika ezokubulala yamthutha inyanga yezulu yamsenga izivela bathi befika bangayifika inyanga yezulu thole bangcwele babusisiwe abalamulayo ngoba kuyothiwa abantwana bakaNkulunkulu lapha khona inkosi lapha ikhona siyayicelela ukuphila kwaphakade okuhle
ngoba yalamula amaNazaretha. Angwele utheke ngingakashadi kulela khaya ngoba ngilapha eMatikwe ngizayelwe khona sabona imoto zayingakandi kanje imoto sabona imoto lemthwalo zibheke phezulu thina sakhe lapha mawela kaDlokwakhe sayibona imoto bathi hayi inyanga yezulu iya kumkhulu enkosini yakaNgcobo ngoba ekuphakamela kukuhle kuyalenziwa sekuchitheka igazi. Lenkosi yesizwe samakati futhi yathi babomncane yathi thatha nazi izihlangu uye entabeni bangcwele ngoba yakha lokuNazaretha sesiphizelana thina pho ngoba ibakhe kabuhlungu igijima emaqeleni igijima ilamula ibhula umlilo wosokhe ngithe sengishadile isilapha yayembela sigotshwa angazi kwakuthiwa yini ngaleso sikhathi umkwena wayeyini ngaleso sikhathi umbhishobhi omkhulu wamabandla onke wafika wazokuba ngangikhona kumakoti ngifake nazo lehlaza lapha ngasekliniki la agojelwa khona inyanga yezulu igotshwa lobu mNazaretha abangcwele ebulwele ekuhluphekeni ishawa ijaha kwayona kusho ukuthi lobu mNazaretha abudingakali mhlawumbe mangibuka ngoba bomoshe lokwabanjalo nayo inyanga yezulu yahlupheka nonyazi nalo lihluphekile nobani kuthele senokumakoti sekhanjwa kanye ngoba kwafiwa lapha endabeni abantu bafa omama bafa bagenqa abantu babengahambisani nenyanga yezulu kwasekhanjwa isuke lapho ngiyayikhumbula lenyanga yezulu idlula ngehelicopter lapha iphephezelisa umjiva wayo omhlophe iphilelele entabeni kuzohamba usuku olulodwa zingakabi khona lezi moto ey'ngaka ngcwele esesiyiploshele mayifika umanezala wamathi makoti vuka ekuseni babuyahamba ngangingaloku ey'ncele bangcwele kanti ngiyagotshwa loku mNazaretha ngifunzwa bona ngoba kusasa kuthiwa umzini weNazaretha ma iy'ngane nomakoti bengalandeli akulona ikhaya lelo nomama lowo osuke eshiyelile ikhaya kungekho umuntu olayitayo isibani opheka ngeyisabatha owenzayo kanalokhu ngangigotshwa bangcwele kuko konke ngiyabona namhlanje ngangigotshwa usuyosala wedwa usuyoyibamba lempi yobuNazaretha ngiyibambile-ke bangcwele ngiyibambile ngezandla zami zombili nangamazinyo ngiyabamba bangcwele nyama bazishemba ngilimalile kanzima bangibona abantu entabeni bathi hayi ngiyayo entabeni ngifuna ukudimuza dumaza leli dimoni ngoba ngawe ephakameni siyofika ugogo uMangcobo shembe ngawa ngaphekeka ngaqayeka la edolweni ngaya ngidushwa kanzima ngigibezwe emotweni bangcwele ngayobika kubaba bathi baba ngilimele wangusisi namhlanje ngiyakwazi ukugqekezela ngize la ngigqekezele ngentabazo ngilapha ngoba ngangithi sengisinqeqe nomphela kuze kwathi lapha kaPrince likaseme sengenzelwe appointment yokuthi ngomhla ka-1 August 2024 ngiyobe ngikaPrince ngiyosakwa lamathambo kufakwe insimbi ngikhishwe idolo kufakwe imfothomfotho yendwangu edolweni lami hayi ngathi ngifika bangcwele babazosheme babazo inyanga yezulu namhlanje ngathi ngifika saqoqa amafayili ethu sahamba sayofuthwa umoya lwe-BP negazi siyathatha ngaqhofozwa sahlala-ke nawo abanokhonkolo omunye umnumzane ngaze ngamubuza ngathi ngimsaba ngathi baba lo khonkolo ufakele ngathi ufake ngoJulayi ngathi pho mina ngase ngikufake namhlanje nginqume la umlenze ngifake insimbi ngizophuma nini ngiyabuza ngibani uthe ngibona kwakuqhamuka
insizwa yande lapha eSulumane ezamini yathatha ifayili yami yathi Mandela sika ngokufayo. Angazi noma udokotela noma ushayela. Mangifika lapha ivule ikhompyutha nazi idolo ngempela ngiqamile kuyabonakala ikhaya. Wathi ubani ongifela ikujuthisele indoda esukuma. Uba ungifela uthi la. Wathi mina ngifela kwasi. Wathi unalutho wena ngiyakutshata manje. Phuma uhambe. Ngishati. Wena uyakwazi uma ngibonile ngena la ukwazi ukuhamba bani. Senzo kumbabaza inyanga ezulu namhlanje ekuyona engisizile ngizosho njalo ushela ungisizile wangilapha ngase ngikhale inyembezi angisophinde ngikwazi ukuhamba kodwa namhlanje hayi yami sengiyadrayiva le manje yebo bayibona abanye amen bantu. Bantwana bahle basendlwini lo okhulumayo umkhokheli uMangomezulu ethembeni lonyazi kusethembeni engwavuma amen. Abantwana basendlwini kuyaphumela imisebenzi kaBaba inyanga ezimbi ngoba silapha nje sibaningi bambalwa abangekho kwakhiwa nomusa. Manazaretha amahle asendlwini ngizokhuluma ngenyanga yezulu ngikhulume ngokuthi ngapha kithi engwavuma kwaba khona intombazana. Le ntombazana Manazaretha yafunda isikole. Yafunda isikole bantwana bahle basendlwini yasiyahlala yakugula. Ngikhuluma ngomsebenzi Manazaretha bahle inyanga yezulu. Ngoba silahle akekho ongawazi umsebenzi ukuthi inyanga yezulu yayenza umsebenzi ngoba uthele singaki bantwana bakhe. Yakhula le ntombazana mayigula ifuthi isikole yaseyayeka isikole. Yasuka le ntombazana iyahlala nje kayagula. Kwathi ngelinye ilanga nje le ntombazana kwasingekho ekhaya. Ingane untombazana uphi ushonephi bambuke ngomakhelwane nalapha badwayele khona ukuhamba khona bangamtholi. Babathi bamthenga bangamtholi base bayahamba bathi asibike umphakathi ukuthi nabo lengane siyazi ukuthi ngoba ihamba sibonana la isikhathi ehamba ukuthi mhlawumbe uphume wabiyo yavele kwasangileke. Manazaretha amahle asendlwini lengane ke abazali babikele umphakathi wahamba wayicina
ingane bayicina nasemzini abantu nasemashapini nje entabeni bamcina lutho bangamthobi ayaziwa ukuthi ingane yashona kwase kuthi ngelinye ilanga amaNazaretha amahle asezulwini ngoba phela umphakathi nawo wawuphume umphakathi lokuhamba ucina bacine nje noma bathi behamba becina bababili labo baba laba base bayambona uhleli ehlathini yedwa uhleli edwaneni uhleli edwa nanga zokuzela bayinoba awahleli baba mabafika awafika phawu ubekwa yini la sathola ukuthi le ngane ihlala isonto lonke nje ayase yavaleka ngasikhulu ubekwa yini yathola yababuka babathi sikuma simuke sikhaya enqaba isafuna ukuthi ekhaya sekumnandi ukuhlala la ehlathini banazakuthi amahlasini bathi bambamba ngokuthi ngoba bababili banazakuthi base bambamba babambisana bahamba naye bayofika naye ekhaya kuba awujabula emndeni bambona qhamuka nje ngapha ehlathini umntwana yedwa ehlathini edwaneni amaNazaretha amahle asezulwini bakhela amanzi bamgeza baphaka ukudla bathi bamnika ukudla akakhulu angakudla lokhu ukudla ngoba kuphekiwe uthanda ukuthi yena babamnikeza lokhu ukudla okuyithelo okungaphekiwe iy'thelo lezi akuhleke kodwa babathi bapheka nje ukudla eziko bamphakele akakhulile mfana sovalekile wahlala amaNazaretha amahle asezulwini kusheshana abantu abangazi baningi wasethi ugogo wakhe uyiNazaretha ugogo wangane wasethi nawe uJudayi sewufikile lungiseleni ngisho kumawalo ngane lungiseleni engane ngifuna ukuhamba nayo emhlanganweni ngiyenayo kwinyanga yezulu yombika ukuthi le ngane ade kula manje ahambe aqeda isonto ehlathini ayisakhulumi balungisa ke amaNazaretha baphuma beza khona lapha ekhaya kuJulayi lapha ekhaya amaNazaretha amahle asezulwini sikhuluma ngoshayele amaNazaretha ngemisebenzi amen uma fika ke amaNazaretha amahle kwase kuthi ngelinye bethi lo ntombazana uma angakwazi ukuyivukela yena lo ntombazana wayehlala embiza ugogo khetha avuke angasho ukuthi avuke bese wenza lokho lathi akakwenzi awunjani aphila phela kamphendula akasakhulumi wathi ngelinye ilanga amaNazaretha amahle lapha kuvuka nathi khona lapha ethempelini lona lini wangena umthandazo sekuseni mawuphuma umthandazo abashimali bathi lithe izwi lenkosi bazi abantu bazozibika la endleleni uma ugogo walengane ke amaNazaretha amahle asezulwini wasethi anizikubuka angikuhamba mina ngiyokubika ngizokunikhatha imali ngikunike uhambe wena lokho ukhuluma ngokuthi ushayise kubona phambili amen wamnikeza imali amaNazaretha amahle wafika khona lapha ethempelini wathi mangabe wakhuluma nabashumayeli nezandla uthi akakhuluma bamkhulisa ngaphi bathi abashumayeli hamba ufuna amanzi ufune nomasenina wahamba wathatha ubuyeza endlebeni ukukhuluma phela wahamba wathatha labo bambusikela wabisana edokotela wafika kugogo wakhe wabona ukuthi mawubeka bathi akafuna ukubaselina namanzi amaNazaretha amahle asezulwini lahlolila walala kwasekuseni entathabuze ekuseni sekusile khetha igama lakhe lontombazana wamukhetha khetha wathi khokho umntwana waphuma wabamakhelwana akimzomdelisa ngayidlali phela ngiyayazi naye ukuthi ayikhulume ngithi ayihambe yobika enkosini ithe mayinga ubuya namhla ubuya aphetha amanzi
thina kodwa namhla ngithenya la ngidinge walala ngithi mangithi ngiyambiza uyasabela uthi gogo kadagula sokaphela inyanga Amen. manezele thamashe asezulwini bese bakhithizele umakhelwane beza kuye babo benzise kuyakhuluma hawu waphuma khona lapho nami ngoba ngakhona ngwavuma waya kini mina idoda yami lapha phansi kwasethempelini wangena ngizimisa ngase ngiqeda ukupheka bengizopheka amanzi ngigeze ngivule uthi aqhamuka nje wangibiza ngegama hawu awungilalise nayo indaba ngiza nesimangaliso sikaHembi inyanga yezulu kutheni na naze ngane ekathi ngakhulume namhla ngihambe yobika namhla le ngane ngithema ngithi ngiyambiza ngoba uvuka akazivukele uvuka ngomhlabiso ngithe manje ngiyamvuka ngathi ngiyambiza wasabela wathi gogo ngathi awuhlenze kusiyami nasenebabasunyeba lokupheka nami isikhathi kodwa siyami hawu wangena lo mntwana ngimbona uthi khetha uyavuma uyamuyisela nabo makhelwane nami ngapha baba bese bazobona lengane imisebenzi kaHembi namaba lesamakhathini uyabuza ukuthi ukhuluma nje kwenzela ukuthi kufike ubaba ebusuku kufike ubaba ngiyabobika ubaba ofikile wathi ubaba ilanga lamalanga namhla wena ngane ngizokuvula ukhulume ngizokuvula nje ukhulume nami amen wasekuhlabelela usho kule ngane ilanga lamalanga akahlabelele usho kule ntombazane uhlabelele igama elithi ilizwi lenkosi selifike phezu kwethu nathi masiyamukele ngenhliziyo ezimhlophe manje njengoba wahlabela waqeda wasethi cha sekulungisa isiphile sekuphelele ngenawe sesivulile thina boshende so uyakhuluma ngoba avuka njuko kwakhambiza athi gogo sokuthi ke manje athi umuka lapho wamuka le ngane manje athi mahle asakhuluma bathi mafika kwadula ukuthi bamthathe bamisa kuHembi ebuhleni ngoJulayi ubuya nje basakhuluma nje uvule uHembi mayini bawutshela nabothisha batothisha bakhele umntwana waphuma isikole bathi ahambe siyongibona bathi ubuyile ukhetha uzoyakhuluma bamthathile baya naye kuHembi ubuya seyakhuluma bese manasethemaka wafike bamkhulisa wabakhulumisa ngisho ukuthi-ke silapha sizofakaza ngemisebenzi kaHembi siyibonile siyizile futhi langizikanda kakhulu nami inkosi ibusise la ngizokona sizokhuluma ngeqhawe inyanga yezulu sayibona inyanga yezulu
isewubaba omncane kwaze kwaba iba inyanga yezulu. Namhlanje sibonga uNkulunkulu ngoba inyanga yezulu yasinikeza izipho. Kwathi sisemzini wasePhakameni kwaqhamuka izwi limemeza, izwi lomemezayo laqhamuka lathi bonke abangenabo abantwana abeze enkosini isibalindile. Nangaphela saphuthuzela saphikelela ngaphakathi. Yayihlezi lapha eduzane kwendlu yayo kanye nakulendlu ungengane zensimbi. Yayihlezi phakathi nendawo nalapho. Sathi masifika sathi livabala wathi sondelani, sasondela sonke thina abakoti sasondela enyangeni yezulu yasipha izipho. Mina-ke ngabathola abantwana 4 babafana. Angibanga nayo intombazane kodwa ngibonga amandla enyanga yezulu ngoba yanginikeza laba bafana abawu4 ngaze ngabhanselwa ngewele ekugcineni baba yisihlanu. Siyabonga kakhulu enyangeni yezulu. Ngokubuka kwami ngibona ngathi inyanga yezulu iyona eyahlupheka kakhulu kunamanye amakhosi. Emzini wasePhakameni kwaba Mungu Manazaretha kunegama engithi mangilizwa likhulunywa abantu leli gama elinophi hayi lingiphatha kabi Manazaretha ngoba laqhamuka ebuhlungwini okuyisimanga. Khona bangazange bazi ukuthi leli gama laqhamuka kanjani ePhakameni, lalibhubhe ePhakameni ngesikhathi senyanga yezulu. Kodwa uNkulunkulu wayihlenga. Yaqhamuka inkosi yamakati yamthatha yamusa enkwanqo. Waphila waqhamuka lomuzi eyayilokhu ushinda ilanga lithi Manazaretha standards. Umuzi wasePhakameni usumncane. Singazi ukuthi uzonwetshwa kanjani umuzi. Ngangiye ngithi ngibuke lapho sekuyilokishi khona kwakuzimoba ngaleso sikhathi. Ngithi mina kusho ukuthi kuzokwakhiwa kulezi imoba imibaba emayeso kanje. Kanti usho lo muzi. Manazaretha asuphathe kahle lo muzi. Ukufika kulo muzi kwakunzima. Ihlathi elashawa inyanga yezulu ishayela mathupha la ekhaya. Sathi sakha amadokodo lapha ezansi yathi ningedluli lakhona into enizoyenza kule ndawo. Minani ulayini wenu la ningaqhubekeli phambili. Nangampela sakha amadokodo sayishiya indawo. Kanti uzovula igcawu kulo ndawo. Lapha ezansi ushaya khona umdidi. Zathi ziwushaya ngelilanga yafike yama phambi kwethu yathi ukuba ngiyazenzela nonke benizogqoka amagqabanje nonke. Sathi siniso umkhokheli waseGoli ngalelo langa kwakuthiwa uMankosi. Lelo gqaba laluzwa ngoShephasi likhona manje noma sebadidiyela ngezinye inhlobo. Nyazi lezulu ngithi angibonge Shembe ongenzele khona ngosuku lwangesonto kahle kuvala umhlangano eNtabazi. Shembe ngiyabonga. Bengazi uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ukuthi kanti yangazi. Ingane zami zayibhubha, ingane zabantu abami nabakoti ababili emotweni. Phambi kwami ngibuka Shembe. Ngakumeleza nyazi lezulu. Awangizwela nyazi lezulu. Kwaba sengathi ngihlale phezu kwaphaphethi noma phezu komatransi. Imoto igomonga nazo ngiyibhekile amasondo abheka phezulu.
kodwa zaphuma zinendwebo nje ayike yaphuka ithambo. Ngiyabonga Nyazi wezulu isihlile kithi Nyazi wezulu umkhulu Shembe uNkulunkulu phambi kwethu. Shembe sibe nenhliziyo eyizodwa hayi inhliziyo eyimaningi ngoba kuthiwa khona umfundisi owathi emayithondisa inhliziyo wakhonga emhlophe kanti eyakhe ibomvu igcwele igazi. Senze sibe amakholwa lokhu kuNazaretha bafika kanzima asadabukeli ngisho ubabamkhulu wayilala emahlathini elalela thina ukuba sizophoza kulo muntu. Ithi inyanga yezulu ngenyila iy'ngane zakithi zivaleleke ehlathini zithe ziyokhumanga ehlathini zafuka zelwa kume ehlathi unyaka zitshani azazi ukuthi kwenze njani. Mazithi ziyabheka lenta ziboni zakhala iy'ngane zababaza zahlabelela wathi uShembe ehlabelelani zathi yaze yafika lelo ingasakhulumi kahle yathathwa yalethwa enyangeni yezulu yafika yathi inyanga yezulu ungaphindi ugunde ikhanda nangaphela yaze yaphuma yayogana ingazazi ukuthi ugunde ikhanda yafunda isikole yaqeda yagana ingakaze yibeke impuco ekhanda. Namhlanje ingane zithi iy'nwele ziyaluma zishaya amakhanda bemhlophe athikwa kanti ivangeli likaShembe lihlezi ey'nweleni. Awu muntu wamakati ayi inkosi endala yalesi sizwe ayasiphathela inyanga yayidlule ephakameni ithi shwi iyolundi iyothi ibuye ibima ibithi ihlala phansi imthuleni ithi eyokuthula kuyasiza ukulwa akusizi lutho wentsha yaleli bandla abelibuka abantu abadala ukuthi bathini kini banifundisani ngoba imihla yakho uyayinqamula uma ugibela kubantu abadala. Hloniphani isonto lihloniphe unyaka lihloniphe abantu abadala. uShembe uyomkhulisa nikhule nibhuke njengathi ngoba sesifundile inkosi kusisa izwi layo.
uNazaretha amahle nginomntwana omncane ngiyasaba ngicela uNkulunkulu omkhulu asesibili angipha amandla okuma kule ndawo engiyekuyo. uNazaretha amahle nami ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungithwalile suka ey'ntabeni zakwaNongoma. Lo khulumayo nomntwana wakwaMpungose ethempeleni lapho inyanga yezulu yafika khona yathi kusenhlanzini entsha. uNazaretha amahle ngiyabonga uNkulunkulu ongithwalile nami ngizobona lobu buhle obungaka engibona lapha ebuhleni bamaNazaretha. Nkosi ngicela nami ungisize ngikhuluma okukodwa Nkosi kokuningi inyanga yezulu eyangenzeka khona. uNazaretha amahle inyanga yezulu yangithanda yangihambisa uhambo yangipha umendo omuhle. Ngathi sengishadile inkosi yangibusisa yangipha abantwana bazobalandelana babathathu abafana. Yayiseyangipha intombazane elandelayo. Wase yadlula umfana omdala yangiphela. Yathi umntwana lo wentombazane esenonyaka nenyanga ngazisihlanu naye wagula. Washisa nje ebusuku washisa umzimba waba ngomlilo. Ngamfaka amanzi ngalelo langa kwasengasavuki ukuhlala nezinqa. Kwaphuka intamo yafahlazeka kwaphuka iqolo wahlala phansi yonke into wayeyenzelele. uNazaretha ngathi ngiyahamba abantu basemhlabeni ngahluleka. Ngakhala enkosini yasezulwini ukuthi Nkosi ngicela umbeke kuyofika umhlangano waseGibisila. Wabeka uNkulunkulu omuhle uNazaretha engadli wephukile yonke into intamo ihlezi la emahlombe. Ngahamba ngawuhlala eGibisila ngalinda uNazaretha nomntwana kuthi ma inkosi iphumele phandle inyanga yezulu kukhona bayamazi inkosazana uManqumalo umphathi ezazongibiza ekhasamba siyobika ingane inkosi iphumile. Ngihamba uNazaretha amahle ngoyibika enkosini ingane ingibusisela amanzi namafutha. Ngahlala waze wathi uma sekuvala umhlangano uNazaretha uNkulunkulu omkhulu wasezulwini wabusisa umgidi. Ahamba amakhosazana ayolalisa phambi kwendlu yenyanga yezulu. Yaphuma inyanga yezulu yahlala phandle. Yahlala sina amakhosazana phambi kwendlu kababa. Asina amakhosazana phambi kwendlu kababa. Yayibiza ihlanzana inkosi enkulu yasezulwini. Yasina namakhosazana yawudosa umgidi yawubhekisa ezansi. Yawubhekisela ayiwenyusa yayiphakamisa ihlanzana. Yasina namakhosazana. uNazaretha yathi mayisisina yayifakdoza amakhosazana. Yawenyusa isango eGibisila lokuphuma lalilaphana liqondene nesango lamakhosazana longena ethempelini. Yenyuka yawadosa amakhosazana yanyuka yathi mayifika nami ngihlezi ngibukana kunesigqoko silayo sasiwafu ngingakwazi ukuhlehla. Yathi mayifika lapha eduze kwethu nomntwana yayiphakamisa ihlangazi saphezulu yaqonda kithi uNazaretha. Yaqonda kithi akusakwazi ukuhlehlela emuva yayiphakamisa ihlangu zayo yajika nomjimbo wasezulwini yasithi bhu nomntwana. uNazaretha izomsindisa umntwana ngengilozi yamakhosazana. Amen. Yawadedela amakhosazana angena ethempelini awuthandaza wayiletha iwostiki yenkosi wayihlangabeza wamnikeza ophindele emuva. uNazaretha amahle kwathi ngalelo langa yaphila ingane yadla ukudla yaqina intamo yaqina amathambo yasukuma uNazaretha. Kwasekusala nje ukuthi ibisikhubazekile imithambo yokuzwa ngoba intamo ibiphukile khona. Kodwa yavuka uNazaretha amahle yaphila. Namhlanje yaphila. Ngiyambonga uNkulunkulu omkhulu wasezulwini. Nkosi yamakhosi ngiyacela usisize ethempelini esikulo
usiphe uthando lokuba munye. Amen. Nkosi yamakhosi sithandane. Usiphe Nkosi ukukhuthala, Nkosi sikhuthalele izwi lakho. Siyacela umusa Nkosi ngikhumbulele abantwana ngiphe bona ubaphe uthando Nkosi lokukholwa. Khumbule nobaba wekhaya Nkosi uyagula, ugula kwakhe kusekhanda. Uthe bayakudokotela kwathiwa kufuneka ayohlinza ekhanda. Kwathiwa khona into esebuchosheni, yazi lezulu udokotela wawudokotela. Ngakubona Nkosi namanje Nkosi ngihlala ekuthemba ngicela ubaba wantwana angahlinzi ekhanda. Amen. Nkosi besisihlala. Amen. Ngiyalibonga namuthando uNkulunkulu amfande nawe namthi ngizokubona unyazi ngamaNazaretha alo. Amen. Ukanye nokase sisihlela phela. Sibaningi. Kungabe kusho lo unyazi ukuthi sisazoba baningi. Manje ke asizenyezi ngobuningi bethu. Siyabonga abantwana bokumkhoza uNkulunkulu. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu nami ungithwalile. Ngakwazi ukufika bengakwazi ungasazi ukuthi sengithule ngingasakwazi ukukhuluma imali angiyitholi kwenzakalani ngizolala la ekhaya kanjani suke phela mina ngisuke nendlela encane vele incane ngakuveza unyawo kodwa awusewuveza unyawo yangapheli inyanga yezolo bantwana bokumkhonza uNkulunkulu le nkosi okukhulunywa ngayo owayekhona nje ngesikhathi sayo akekho ongathi akayazi akekho ongathi akayazi nemisebenzi yayo siyayazi mina nje la kukhona ingane esebaye ngithengi wecinga ngale ngibiza mina ngelinye igama bathi hawu ushushodi
hồ su su thì cái cái gái như vậy là ngày gì lá cái ăn sa sa con đi cũ em bé một cái sao cái là ngày gì em bé cái su cái pan mang su cái là cái pan này Jogin ko siya sila mati umususuman. Ngayon buo ko lang sa sinara ko ng proud kit yung kulang sa 25. Gaka na pese ni buo. Kasi wa kung gagana ko na lang mo pera. Ngayon kaya mo na pera. Ko to ko kit yung ku 25. Kasi na gaka pese. Kodwa uNkulunkulu wasithanda ngalolu nangenyanga yezulu bantwana bomkhonto uNkulunkulu eyasenzela khona. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga ithi elinda ithi wemanazareth ungahlali eduzane nize ningene kakhulu la engihleli khona ngoba nina ngaphakathi komlilo. Mhlawumbe sisha nje ilokhu kungezwa kwethu ngoba sihlala size singene ngaphansi kwesihlalo kanti kusemlilweni ingoba ungabonakali wona kodwa ukhona. Wayesho lapho wayeshela ngaphansi kwesibani ngasesibayeni lapha ezansi elinye wayesheli khona lapho wasikhomba khona ukuthi uhlezi emlilweni. Wathi nje lo baba masekhuluma umfundisi lona ethi umlungu akazobona unyawo athi umlungu wangina ngabantu nomlilo ethi unyawo wathi lo muntu uhlezi phakathi komlilo ngakhumbula inyanga yezulu. Amen mana athi into eyodwa phela le ngiyabonga kodwa ngicela ukuhlola kokodwa ngiyeke lokho okuningi ngicela ukubonga nyazo lezulu into owabona nenzela yona nginalokhu yokukhuluma esasinakho kukuningi. Ngithe uma sengibikile sengiqedile uma esefuna ukungazi ukuthi ngisukaphi ngobani akangasakhuluma nami wabuza kumshumayeli uKhanyile wathi uphumaphi lo mama lo wamtshela uKhanyile ngahlala uvalo ngoba kanti ngangasazazi ukuthi njengoba sikuleli yazovele sahanjiswa yilo unyawo siyasebenza khona sazi ukuthi sisebenzayo kodwa uyazi ukuthi sisebenzayo. Wabuza mina kuba wabuza kimi ngazomtshela okunye angakufuni wabothi mina ngazi lutho sengakhohlwa angabe ngakhohlwa noma nginjani kodwa nje inyanga unyazi lezulu lwangikhumbuza ukuthi sasinithungile kahle kuleya ndawo. Uphumaphi ubuza angithi ubaba akasaboni ukuthi mina ngiyakwazi ukukhuluma sengibuza kulo ngangizomtshela sesikhulumile siphendulene senzayo kodwa uma eseyifuna le nto ayifuna ngampela akayifuni kimi uyabona ayikho ngikhohliwe. Ngiyalibonga unyazi bantwana bokumkhoza uNkulunkulu ngathi imali engathola leli thuba selibonga khona kuphela ukuthi wangikhumbuza ngikhohliwe. Nkosi buseseluzwini.
Mkhokheli lona umadumo lelo Nazareth. Cha abantwana kade sayibona inyanga yezulu. Khumbula ngelinye ilanga sisey'ntabeni zaseJudiya lapho kwafika khona iy'shosha angazi noma babeyiletha ngamatraka noma babeyiletha ngamabhuzi kangazi. Yayithi ma esisa inqola ikhombe ngesandla ithi mabatakwe ngaphandle kwethempeli. Zatakwa lezi ishosha zazo zacishe zangangani eManazareth. Yathi uma ivala inkonzo yathi uma iphuma lapho yavula umjimba wayo phakathi kwazo zasukuma ishosha zonke zashiya inqola sagijima njalo saye sayofika esigawini safike samanga sihlahla sagijima sasilandela sathi baba yini kwenzenjani sathi hayi mina ngisaphindele lapha ngoba ngibona sengathi ngizokuye ngihlale phansi ngineminyaka ewu-8 ngahlala phansi zasukuma zonke iy'shosha bangazani wemadoda yayisuka lapho yayidweba yayikhuphuka iya phezu kwentaba umhlangano isiyokhanda yakhuphuka ngamathuluzi yathi uma ifika lapha phezu kwentaba umhlangano yathi ngithandaziseni Manazarethe yathi benginakho kokuthathu yathi kuhamba okunye emhlabeni yathi okunye namhlanje sakuthoba kugwazile eThekwini yathi sekusele sekukodwa yathi ngithandaziseni yathi siyethithunga sida abantu bethu bangesila yathi ngithi kusukela namhlanje abantwana bethu bonke abeze la sikholelwa injani namhlanje ukuthi uma ufika ethembeleni ufika ikhehla elidala lidosane edobeni namhlanje basosokweni ngabe ngithatha isuku intsha ke nibone intsha yenyanga yesuku yathi suka lapho yathi izinto ey'khalayo azikho kuleli sonto yathi kusukela namhlanje izinto ey'khalayo zonke sifuna zizokhalala yathi ngoba sifuna sonke nabantwana bethu yathi sithi silapho iy'ngane zethu zibe sekheleni ziyodansa ngoba yilandela izinto ey'khalayo yathi namhlanje sifuna zizokhala lapho izinto ey'khalayo kunjani namhlanje sathi siyafika emampondweni safika iy'nsizwa sey'phethe iy'nkosini ziphethe iy'ginqi ziphethe iy'mpliti Valeliso njalo. Valeliso. Valeliso. Sempre pode fazer.
ngenyanga yezulu. Lo okhulumayo umkhokheli uMahlophe wasendulinde kwaMpanza ethempelini laseNhlahleni phansi komfundisi uNgema wasebukhosini. Ngilapha ngizokhuluma ngenyanga yezulu. Inyanga yezulu eyangisiza kakhulu ngelinye ilanga yayisentabakana endaweni yaseMpangeni. Ngangibopha ngiyakhona ngihamba nobaba wakithi nomakoti wakithi uMangobese wakwaMpanza. uMangobese wayeyofika nabantwana engabathobi. Ngithe ngingakayi eNtambanana kwafika isigijimi esithi uma useboshiwe. Ngathi hawu uboshebeni na? Bathi uyedayisa insana. Akufikanga kukhala engenanga bangangasithi uNkulunkulu. Ngawatshela nje ngathi khululekani ngiyahamba ngiya enkosini ngizofika ngempilo. Ngangempela ngahamba ngaya eNyoni lapho ayeboshelwe khona ngamthola ngamtshela ngathi makhululeka yenkosini ngizofika ngubiko. Wayengakholwa yena. Nangempela sahamba siya eNtambanana sayifica inkosi ihlezi phandle. Ubaba wahamba washoshela eyobika uMangobese ngoba wayethunywe ubaba omncane. Inkosi yafika yathi miyela ikhulumelena hamba uye lapha eyosebenza. Nangempela wahamba wayosebenza wathi khuluma. Wakhuluma wathi baba angibatholi abantwana. Yathi inkosi uyayiboneni uMawulelo. Wathula uMangobese enamahloni okusho. Yathi inkosi awukaze ubone unomyeni wakhe ebusuku na? Wathi ngiyembone baba. Wathi ungisilwane hamba ufuna intaba. Ngasondela ngathi baba ngizobika uma wami uboshiwe uthi ubedayisa insana. Yahleka inyanga yezulu. Yahleka yathi nawe ukhona? Ngathi baba sengagana mina. Yathi ungakanani uba wakho? Ngathi baba usamusha. Yathi uzokwetha iminyaka emihlanu. Wathi uyezwa? Ngathi yebo baba. Wathi kodwa uyophuma ngenyanga yesithupha. Amen. Ngathi baba. Wathi uyezwa? Wathi uyophuma ngenyanga yesithupha. Ngathi baba. Ngasuka ngihamba. Uthe uma esaboshiwe nje ngangivele ngigulelwa zingane zagula zonke ingane. Inkosi yayiba eBunzima. Ngabopha ngahamba ngayohlala eBunzima nalezi ingane ey'gulayo. Zayigulela ukuhamba ngempela. Nganginomkhokheli wami-ke owayekhona ngaleso sikhathi uMasuku. Ngafika khona ngide ngishiya lezi ngane ngihamba ngiyosebenza esiqinutini ngisebenze ngisho zigula kanjalo. Hhayi ingane zagula ingane. Baze bangakhela ichiba lami ngedwa ngaphuma ngahlala khona. Wayesithi umkhokheli wami uMamangele, thumelani uMpanza wayesebenza esitolo sikababa iNanga wasiza abantu. Nangempela bathumela. Wafika ubaba wahamba wayoyibika ingane. Yathi inkosi yofika kusasa uphethe amanzi ashisayo.
nangempela wathi ubaba awu baba iy'ngane zigula kakhulu wathi uthi angenzeni pho uthi angenzeni pho mina uthe uyofika kusasa namanzi afudumele awafukuka ubaba waya esitolo wabuya ekuseni wafika sengiwaphekile amanzi wahamba wayoyibika iy'ngane wathi-ke yosebenzisa la manzi ey'nganeni zakhula iy'ngane ushembe engifuna ngoba ngithi wayefuna mina ngawasebenzisa la manzi ey'nganeni hhayi khona iy'ngane zasekhaya wathi uyeza ekhaya umfazi akeza zona nje iy'ngane nangempela sahamba saya ekhaya ngafike ngahlala ngisebenzisa la manzi uthe ngelinye ilanga ngayibona iy'ngane seyisukuma seyihamba ikhona intombazana baphila labo bantwana ikhona intombazana yagana kahle ibuthisha manje leyo mfana-ke yona into abangicala ngayo babaleke esontweni angazi ukuthi inkosi ngiyacela nkosi wakwaDobe Shebe ngodoko lwakho lwasezulwini wathi uMangobese wathola naye abantwana bababili uNothangazi uMkhulule ngibona ngalelo langa wayefika umama ngenyanga yesithupha wasinda ney'ngane zami inkosi yashaya iyona embili ngehlo elilodwa umama wasinda iy'ngane ngalo lelo langa Bengikhona la ekhaya baba njengabonke intabazwe ufike ngikhona khona la ekhaya uma uzaphuma ubheke emzimkhulu kuZulu enkosini yakithi bengifike la ekhaya nginengxaki enkulu ebeyiphethe kabuhlungu kakhulu kodwa ngithi okungcono angize ngoba ngibona umoya wami sewujike waba muhle angize ngizobonga kuwena nyaZulu bese ngizakhumbula nendaba ukuthi ngithe ngiqala ngiza la ngoJulayi kuqala ngiqale ngabona ubaba inyanga yezulu
ngithe ngathi ngemgaqweni ngikhamukithe ekuseni kakhulu mayikhanga le teksi yanhle yadlula wonke amateksi ngathi cha ngizabaleka angaze ngibone imoto ehle kangaka ngiyabaleka kumgwaqo the mangihlehla ngithi yabe seyimile the uba yini wehlika lo muntu omhle ofaka isigqoko sakhe sebhostoni esihle ungathi cha ngizambaleka wavela ngaphambi kwabo wabesethi hayi mamkhokheli ngasengibona ukuthi ayike mayesesho njalo ukuthi ayike owake esizulwini ngibe sengiguqa phansi mangifika kumina ufike wathi ubani ogcine ukuzolungisa udaba lale thempeli washo wakhomba lona lethempeli lethu ngathi umfundisi umbhele wathi yambona umbhele ngathi yebo wathi umfundisi onyasi wathi uzimamele iziyalo zakhe uphinde umamele iziyalo zabagcotshwa bonyasi banazarethi ngaphaphama makulapho kanti ngizalento enkulu mangibuya mjulayi mangifika ekhaya sengifika ngithi ngethempeleni ngegugu elikhulu phela ngivele ebuhleni nangifika la emasangweni kudwetshiwe kubekwe isiphambano kuwo wonke amasango nelamakhosana ngive sebetho lezinsizwa zithi hhayi nangala kudwetshiwe kwathelwa into kwathelwa into ngathi mina kunamsebenzi shembe ukhona ulaphakathi siyakuyena angeke yenze nto lento hhayi sangena sathandaza sahlala kwashona ilanga sagoduka evekini elandela leyo ngayethethelela ngosha uthando mangibuya kosha uthando ngahlangana nentombazane yomakhelwane yathi ngikhokhela ukhona ngathi yebo wathi ngiyajabula sowukhona ngiyabula kule nyanga yonke kaJulayi ngivodloka amathambo bese kubathunga ikhanda kudumba indlela iphuma amanzi ngiyawa bese ngasakwazi ukuvuka ngicela ungipha amafutha ngathi thambo wathatha ngiwabusamkhulu ukhambeke wathi okwalesikhathana ngingawela laphakathi wafika ngathi naso isifaka wakhipha wawakhipha wathi mkhokheli mina ngiyinazarethi ngashiya ethempelini angixoshwanga muntu futhi angaze ngixabane nawe angaxabani nawe angakuthuki asikaxabani futhi angakakholwa kwenye inkomo ngikholelwa eNazaretha ngicela ukubuyela esontweni ngathi uhlanga uhlele evukile wathi nasoyekhaya emphefumulo ungitshele ngizayo ngathi ngakusasa ngaya kwezovuka nathi kwenye indawo khona lalani mangifika lapho ngabona imoto seyimthatha usesibhedlela kanti usuku olulodwa maNazaretha uzawushona eseshonile maNazaretha sebeke esizweni abantu sebeyabuye kungcwabeni ukuthi ubulewa amafutha ngagula maNazaretha ngakhamba ngathi ngeke ngikwazi kuyakuza ngibize induna ngibize lamaphoyisa angikhaphe ngiyocela lamafutha nangifika bathi ngeke uzowathole sofake ethoyilethi maNazaretha hayi ngavele ngaphelelwa yinamba ngase ngizitshela ukuthi ayike angivele ngikhambe ngebuhleni ngiyotshela ubaba bamafutha wababa angikaze ngibe namafutha mina angikhambe ngiyopholisa umoya wami ebuhleni ngifike ngithwele inyembezi ngamehlo ngathola umvangeli ekhaya ngathola beshumayeli bangithoba bekhuluma nami maNazaretha labuyile izwi lokuthi ithe ubaba inyanga yezulu ubamamele abagcotshwa bangithobile labashumayeli nayo umvangeli ngahlala etendeni ngeva ukuthi ngiphethwe yinhloko ngavuka ngayezitineni ngayothuthuda ngageza ngenza yonke into ngaphela inyembezi maNazaretha ngakhohlwa ukuthi khona into enjalo ngajabulela umsebenzi engikuwona nganwaba ngeva ukuthi ngifike ekhaya ngiyazizulu ngiphume nawe ngosipiti esikhulu kokushona kuzulu enkosini yakithi ungasawenzanga mina owami umsebenzi ethempelini sengihlulekile ngabuya ngiza ekhaya nangifika laphaya ngifike bebaningi abantu bendawo yami ababekhona empilweni noma sebengibona ngiphuma ngikhaya ukhona ngisho induna ingithathile le nduna ngibeke eceleni khona laphaya yabesibiza
endakhe nawo. Yathi nangu umkhokheli besizomlinda sithi uzafika nangu usefikile. Asikhulume naye. Bakhuluma naye bathi mkhokheli namhlanje sifuna ukukutshela ukuthi umsebenzi siwenzile. Thina-ke ngoba besingazi ukuthi kufanele senzeni, sivele sahlanganisa imali sikulo mphakathi wakadeda sayoncedisa inkosi yethu ukuthi ihlangabeze unyazo lwezulu. Sifikile-ke sizobona unyazo lwezulu, sizokutshela ukuthi siphethe amafutha thina, sesiphethe ngisho amafoto. Silinde wena usitshela ukuthi konke lokhu kusetshenziswa kanjani. Sizokukhombisa ukuthi thina singenanga lento, siyabona ukuthi idlalwa ngawo. Kodwa ngiyabona maNazaretha ukuthi ngithe ngingena la ekhaya unyazo lwezulu labe longena emphakathini, angikaze ngikubone lo mphakathi ukhipha imali engangale abayibalile. Azange uma bengikhona ngabe kwenzeke into enhle kakhulu kwedlula le abayenzile, ngoba bahlule isimo sokuthi abazi ukuthi kufanele benzeni na. Bavele bathatha konke bakufaka phakathi bengazi ukuthi khona kufanele kuye kunyazo lwezulu. Ngizocela uNkulunkulu wasekuhlela awukazi ungilahle. Ngihlala ngifika ngikhala yonke imihla kodwa awukazi ungilahle. Nabantu ababegijima emgaqweni ngenqola zomlilo babambi. Bathi laba bantu phela wena ufeka. Ngithi mina nithini? Bathi awufeka. Ngithi lalelani. Ngiyathandaza futhi ngihlala noNkulunkulu. Yabona mhla kufikwe ekhaya ngoba kuvume yena uNkulunkulu wami. Owamadoda. maNazaretha manje ngibonga unyazo lwezulu kusho ukuthi ngithe ngingena la ekhaya labe likhona nje ekhaya umuzi nomuzi kukhishwa imali womphakathi wakadeda bengazi ukuthi kanti uyalithanda isebele. Ngicela unyazo lwezulu namhlanje konke bonke laba bantu baleya ndawo bakhona esebeleni bahlale ngoba bathe kumina bahalela ukuvilisa ilapha uma ikhuluma unyazo lwezulu. Sebebonile ukubona kodwa bazange ilizwi lakhe. Ngithi-ke kufanele balizwe ilizwi lakhe likhuluma la ehleli bona behleli lathembele laphaya. Lento siyenqayo siyenza sonke ngaphandle kathembele. Nyazo lwezulu akuqali ukuthi bekhona into eyenzekayo phaya, sihlala sizikhipha yonke imithi izinto sizifake emgodini wevele. Ngiyacela nyazo lwezulu ungazithembele, liyahlupheka uyalazi lineyingxaki. Ubaba njengebuza uyazi ukuthi ingxaki ithina, ngizichazela kazethembele. maNazaretha manje ngiyathanda unyazo lwezulu lingenzela konke. Ngicela nje abakomalume abakamvuko utatomkhulu uThodi nabantu abakhe nesizukulwana sakhe ukuthi uNkulunkulu asibheke asisondeze eduze kwakhe. Abawajile abawadili kithi ingqama ezazithakasha ngempela zicela emasweni bazobulala. Zithi uzakube namhlanje ayingenye imini kodwa sebehambile emhlabeni. Sengiyababona manje sebehambise unyazo lwezulu abaselethesele. Sengiphakathi unyazo lwezulu ngiyayicela intesele. Ngicelela nabantu abambazi umsebenzi babo basikhusisele.
Ngizokhuluma nje ngento eyenzeke ngoMeyi ithi ngoMeyi ngizoba ukuyindle ngizwe nzima ngekhaya uphakho lomsebenzi basiza ngomhlaba bazohlaba baze wenzobheka into yangolesihlanu awuza kuphulisa kanti kulo mzi ngizophoyizeni ekhaya ngiwuhlelo phoyizeni futhi ngiyivumele njengoba nje sengafika ngikudlelelisa abantu ngalisa nje ngacisha nomlilo senyakho sengiyike ngizobhekela ngamehlo mangifika ngiya kumama nomunye ibhasekhaya useqaleni ilapho benzohlala umpoyizeni futhi kufanele nalapha bengilindiwe nawo ngiwuhlelo phoyizeni futhi nashi kodwa ngiqaphele ilanzi tangileyo kubhala kukhona umkhuhlane omkhulu ngoMeyi bengafabantu nangithi umkhuhlane yize ngedokotela ngomkhuhlane athi udokotela neyibhoko ubukela kumzini hayibo angiyazi nje leyo ngiyibone ukuqhubeka kwexesha hayi ihlale ngiyibone le ukuthi ngidlisiwe kulomuzi kodwa hayi into engizwayo ngoba sengibuya nodokotela sengibatshele ngiyabanye abantu angibatsheli naye lo mama obangene nje ngangenzile into uba ngizala ehleni ngigula ngezansi mangabe-ke sengixoxa ukuba kwakuhlala enzile June uphume lobhadala ngezansi yize ngithatha into ngokuqada uvuni kodwa kuhle othwelishini uzophuma ngesabata ngaseve ngithike ziningizinto okwenzela ushende ngesaba uzala akenze ngibonga indaba entuka ngoba nabantwana nginabo bashona iqaleke ngosiyami nenyanga yezulu yasebenza kakhulu kungisesekhaya kwabese nje kane iy'twala zesilwane esingavamanga nakulo mhlaba besekhaya hayi ke kuzoshaya uJanuwari ngisho bese kuzoyiwa kuJanuwari nenyanga yezulu akakubona unyaka osingane noma owokuqala ayayingaqali ngilindele ubaba ozalayo ngithi uzongibika kodwa kudala ngizibika kodwa lena ngayisaba ngalindele ubaba uzongibika ayathula ubaba angasholo ukuthi nami ngisasho yefika inyanga yezulu yathi mayikashangaze ithatha iviki khona ngase ngihamba sengoyivika ihlezi namakhosana amabili yakashangaze yasemathuneni bese ngaya ngoba ayikaphikhola ngabika yathi inyanga yezulu ngiyayizwa lento ekhulunywa ngoba lo mntwana angiwazi ukuthi la makhosi aphendule thini ngabe ngothenga amafutha ngathi ngaphela ngalowo mini lowo amakhona ngempila lesilwane nami ney'bala isesekhaya engithike nkosi yami nami ngiyabonga nami bengafika ingeke ngizisho zonke kankulu Ciao, ci non poca.
lo khulumayo umkhokheli mangubani emsinga ethephekeni Nzuzweni ekhulu isiphele lapha kade ikhona khona inkosi njengoba ngihlabelela ngishukubabaza yenzeke emsinga ezweni sehlabathumeni Sakala ngokubabaza inkosi yamakhosi ngicela ukubabaza kwenzeke lapha emsinga esibona kasise kanti umema yonke into umema wonke umuntu umema yonke into ayikho into ekade ngekho lapha ngizobabaza lokukhulu kaJehova kade sinyathela inkosi yamakhosi endala semsinga amen ngibongela abantu uma ngubani eyaphuma intombi yamabomvu izogana emathumeni yafika yazala inkosi yesizwe inkosi yenhlonipho yanelibele yasemabomvini lenhlonipho inkosi yesizwe yahlonipho phakathi kwesizwe samathulu amen ngisho ukuthi ngisaphakamisela nje ukubongela abantu abamangubani owanela ibele lasemabomvini lenhlonipho yenkosi yethu yesizwe yamathulu amen eyangayezibuke inkulu kabi intanazaleyo kaNazaretha angeke sakubala kuningi kabi kodwa kuzobala nje ukuthi athi ngiyobeletha ehospital esibhedlela hayi apeletheka mangubani apeletheka mangubani hayibo bathi lapapalakwe inyanga yeshu hayibo wahamba isikhathi kaNazaretha uthe isikhashana bakhamba baba wami ngubani isiyethethe nje sokubathi ngilelela kanilele nabona ubaba embonile ingane ngesandla sabonene bathi kumrefti Ikhodlele lengane yangubani khutha ilanga ezulu sheshe okukhulu kaNazaretha isikhashana kwesikhashana bashaya phansi isize kaXaba kaNazaretha bangabonga ushepe amen ngisho ukuthi leyo ngayithola nenyanga yezulu aqhubeka njalo ingane ngiyithola nenyanga inyanga yesibili zelokhuba sekukhuluma into eningi maNazaretha nje ngicela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukukholwa Nkosi yamakhosi nami phansi esithathe semsizweni phande umshumayeli wethu uDlamingo okhulu ukuzulwa kwemoto ahamba isizwe kaDlamini kade kuthanda uthulane ngicela ikhumbule kade kusebenzeka isisebenza kakhulu yenza umsebenzi wakho cela ukuthi yemukele lapho uDlamini uthulane Dlamini kade sibambisene kakhulu eThekwini ngiyakhinta yenza ngaphandle kwathi sibonisana naye sihlala phansi Uthi kusenza iThekwini bese sicocile naye ngisho ukuthi ikhumbule sikhumbulane izizwe sibambisana izizweni sibabantu ababisene maNazaretha bangabonga ushepe amen njengoba ngicela ukuthi ukufikela landela izinyazo zezulu ngibone isimanga lapha ngesonto lapha epompini kade sihleli phansi kuzizipho umphathi wahlelo wathi sekuzi manje inkomo yasebhungu yayiza inkomo yasebhungu manje inkomo yafika athi masiyisithi enkosini amakhosi yafika guga ngamadola yaguga ngamadolo ngabona isimanga nje ukuthi babazani madoda angaze ngibone yaguga ngamadolo uthe mayidlula nje akusindebe ngasukuma inkomo ngisho ukuthi ngababongela abantu basenkulu bangabonga uNkulunkulu amen awushaka umkhulu ngazizwe sikade njalo lapho sihamba khona isikolo esifisele enkosini yamakhosi ukuthi siyazi lesiyevasa amakhona imali ibengekukhola kwephambili imali bekuyasiza vele singasiyithandi kodwa nje ibengemva bese kuthi ukholo bese baphambili nenhlonipho konke sikwazi ukuhloniphana thina sisodwa inkosi kusiza masana Siyabonga ukufakaza okuhle nokumnandi siphiwe ukhokheli inkosi zobusisa. Sizovala inkonzo
yethu yamanje nesisabelelo sekhulu amashumi amathathu nanye 131 sicela umfundisi uhlabisa wasemlayo okhonzele inkosi yethu. Nkosi usikhona kwangela. Amen.